giza ugera Numbi. So Numbi niyo ihana frontiere n'ahantu hacukura amabuye y'agaciro menshi cyane, uhana frontiere na Nord Kivu na Sud Kivu, za Shanje, I mean za Rumbishi. Ntegereza nabonye ejo bundi bari gutwita bavuga ko Rumbishi yamaze gufatwa. Urumva ko bamaze ubushize hari ukuntu bagiraga hariya ku mupaka, bagera hariya ku mupaka wa Sud Kivu na Nord Kivu bari baranze kuwurenga. So nabonye bihinduye isura bamaze kwinjira muri Sud Kivu. Aha reka tugende rero, aha ngaho ni mu ruhande rwa Sud Kivu. Uraza kutubwira nibwo bwa mbere tuganiriye nawe aho ingabo za M23 zinjiriye mu yindi province ya Sud Kivu. yego Intambara yahinduye isura, bwana Meka. Wari utubwiye kuza kutubwira ku bice bitanu, ibyo bice bitanu bidusubiriremo. ndababwira kwanza ibigize umujyi wa Goma biraza kuba Sake, bibe Nyiragongo ndetse n'ikibaya cya Kibumba. Urava Kanyamahoro ugera mu mujyi wa Goma, hanyuma muri Nyiragongo turaza kuva Nditi twerekera mu mujyi wa Goma. Sake turahera Kitembe tuze Sake mu Bambiro tuze mu mujyi wa Goma. So ibyo nibyo nshobora kuvuga, hanyuma tujye Sud Kivu tuze no kujya muri Rubero. Ubwo tureba hari ibice bisa nkaho biri mu ntambara. Masisi yo ubu ngubu nta kibazo gihari. So mpere hehere no, iyo uvuze ko Masisi nta kibazo ifite, ubuvuze Masisi yose nka territoire. Ntago mvuze yose, ariko nzi ko ibice byo hafi ya byose bisa nkaho biri mu maboko ya M23, kandi ibi bice byose bifite umutekano. Ahari ibice byari bigoye, byari aho ngira ngo dore icyo kuganira, hari ibice nka Masizone yari ikiri ifite abazarendo n'abarundi n'abandi bashaka kuyijyamo, even na Ngungu byaruko. So rero uyu munsi none ibice byamaze kugira gute gusa nkabiborwa umuzarendo urimo n'umu FDLR cyangwa se n'izindi force zirimo. Amakuru hari nuko M23 iri gusaka inzu ku yindi mu rwego rwo gukuramo aba bantu. Ni nako bimeze mu bice byose yagiye ifata byaba ibya Sud Kivu, iri gusaka. Nta muzarendo ubu ngubu ugisigara cyangwa se umu FDLR ugisigara. Bya bindi byabaye muri Rucura wasanga nka za Kiseguro, Gatwiguro na za Mwesara hose urabizi ko haba udutsinda tuza kwica abaturage cyangwa se kwiba abaturage. Ahandi rero siko bimeze, no guhera ruhande. Yego. So sinzi rero mpere hehe. Reka duhere muri Rubero kuko niho usanga bicecetse cyane hatavugwa cyane. Duhere muri Rubero, hanyuma turaza gutinda muri Sud Kivu za Minova, tuze kwatinda gato noneho Goma turaza kuyizamo nyuma. Yego. So Rubero rero igihari nuko M23 still iracyari mu bice byayo bitandukanye n'ibyo tubona ku mbuga nkoranyambaga bivugwa na leta ndetse n'abantu bayo bavuga ko bamaze gufata nka Mambasa. Mu by'ukuri ntago ari byo, ahubwo igihari nuko Mambasa bayirwaniraho, aho M23 ikora ya mikino mbona ikunze gukora, imikino ijyanye no kuba yasohoka mu gice runaka ariko igamije kugitegeramo abo bahanganye. Ibiro nibyo kuba cyane ku mirwano iri kubera Rubero nko ku munsi w'ejo. Uko byagenze, aho imirwano yari muri Rubero hano muri gice cya Mambasa. Nyuma ndagira ngo urabizi ko abaturage ba Butembo nabo muri Beni bateranyije amafaranga bagashyira wazarendo ibyo kurya, ibyo kunywa ku rugamba ndetse n'amazi. Rero ibi ngibi n'ubu ntibyabujije M23 kugumya kwerekeza mu cyerekezo cya Rubero. Mu bigaragara M23 ishaka gufata centre ya Rubero, ariko noneho amakuru hari nuko idashaka kujyana na wazarendo. Sinzi wenda niba mubasha kubyumva. Kujyana na wazarendo nuko mvuga ngo bisobanure neza, ngo ushatse gusobanura irashaka gukomeza kwa advancing, ariko mu bigaragara irashaka kugenda nta muzarendo n'umwe ihura nawe imbere, nk'ibyabaye ni warabibonye neza. Abonye ko mbere yo kujya gufata Masizone ndetse na Gatare yabanje kujya Warikare, isa nkaho ifunga inzira zagombaga kujya muri Masisi muri Warikare. So naho Rubero niko imeze nkaho ari umukino w'injangwe n'imbebaho. Wazarendo baraza bakajyamo bagafatirwa muri Mambasa, gutyo ku buryo hamaze kugama abantu benshi cyane babazarendo n'aba FARDC. Nko ku munsi w'ejo abagera muri 80 nabangaye bahaguye nyuma y'uko M23 yasohotse mu gace yaririmo. Muri abo gace ukavamo byaje kurangira abazarendo na FARDC bajya Mambasa, ni muri Katendere, Katendere, Mukura na Kasinga niho uru rugamba rwabereye. M23 irabarasa, mu kubarasa abandi barirukanka ariko ni bake cyane. So bavuga rero ko amakuru hari kandi amushuba ko ariyo nta
nta muzarendo cyangwa undi muntu bakeneye kujyana muri ugenda imbere. Urabizi ko izi ntambara zabayeho nko muri Masisi M23 yarwanaga bagahungira imbere ikabasangayo gutyo gutyo gutyo. Hariho muri Butembo cyangwa se kugera za Ituri ntago ariko bimeze, cyane ko hari izi forces z'abazarendo nkeya. Rubero muri rusange amakuru hari nayo ko M23 cyari muri eneo zayo, bakubwira ko igibaha umwanya bakinjira muri eneo zayifite then igafunga inzira yo gutaha bose bakajya gute bakasigara. Irangura nabizi ubushize nabikubwiye ko ari byo byabaye ubwo bajyaga kuganira na Tshisekedi i Rwanda, bakaza gusohoka Mambasa. Mu kuyisohokamo General Kabundi ndetse na uriya mu kabukomoka muri Sud Kivu bakaza guhamagara Tshisekedi bamubwira ko bamaze gufata Mambasa ndetse mu baturage kuyigeza za Bunagana. Tshisekedi ngahita avuga ati gero sinkigane namwe kuko nundi twabatsinze. Niyo byaje kuvamo ihagarikwa ry'ibiganiro bya Rwanda. Ariko mu by'ukuri tariki ya 30 z'ukwezi kwa 11 Tshisekedi nayo mu baturage bemeranijwe ko bagomba guhurira i Rwanda ku itariki 15 bakaganira. Rero byaje guhagarikwa nuko M23 wa mukino wayo yakoze isohoka muri Mambasa, abanga bayizamo bamaze kugeramo bati twayifashe twayigiyemo yose, nuko byaje kugenda. So ahanga rero umukino hari n'uwo nguwo, nizo ntambara twumva kumva ngo Rubero barwanye bafashe ibikoresho, nicyo kintu kimeze gutyo. Naje kukibaza neza umuntu arakinsobanurira kuko nibazaga si Rubero murwaniramo, so numwe mu bantu bari gukorera hariya wabinsobanuriye uko biteye. So ahandi rero ndibaza ko wenda nahera mu gice cya Sud Kivu, ndabaza Rubero tuyivuyemo. Yego Rubero tuyivemo kuko ni byari utarava muri Rubero no kuvuga ngo aba bagabo bafashe ibice babivamo. Yego bagaragara ko babivemo mu rwego rwo kugaragaza ko batinye cyangwa babivemo mu ruhe rwego, aho banga ibiganiro batabigaragaje. Ni kuri tactique, ntago ari ukwanga ibiganiro. Hagara ukwanga ibiganiro ni technique, ni withdraw. Izi withdraw M23 yazikoze nkubwira ahantu kandi ari twibuka, yazikoze mu Bwiza, yazikoze muri Kicanga, yazikoze muri Kantuza na Sake yazikoze, Sake yazikoze, yazikoze Karembe, yazikoze Mpeti, yazikoze ahantu henshi even na Kanyabayonga yarabikoze. Aha hose rero niko bigenda. Ahubwo ikibazo ushobora kwibaza, aba bagabo bandi barwana nabo ntibajya babiga. Iki nicyo kintu ushobora kwibaza, uko usanga ari umukino umeze gutyo kandi awukora kuko nk'ejo imirwano yabaye muri lokalite ya Katendere M23 ngo yahakubitiye FARDC ndetse na Wazarendo ku buryo abarokotse hano ni bake cyane. So hari ababaye inkomere, abandi 82 bose barapfuye. So ubona ko M23 mu mugambi wayo wo gufata Wazarendo wo gufata Rubero igomba kugabanya Wazarendo n'abandi bose barwanayo. Muri rusange iyi Rubero centre yifata nkuko Kanyabayonga byagenze. Kanyabayonga ukuzi byagenze M23 yamaze mu kwezi iri muri izo jongre bimeze gutyo, biza kurangira yagize gute yifashe. Abantu rero bazi operation ya Kanyabayonga twahoraga tuvuga M23 yifashe, nabo baje bigize kutwemera ko bayifashe, biranavuga baranabyandika. Ariko kongera kwibaza ukuntu barimo bayirwaniramo na Wazarendo, barimo bayirwaniramo na FARDC, MONUSCO iraza, ariko igihe kiza kugera barayifata. Mu by'ukuri yari iyi game mbona ko ikunze guhira M23 cyane cyane ishaka gufata ibice by'ingenzi no kwihaniza aba bantu baba bahanganye nayo. So tugiye rero muri Sud Kivu, nyuma yuko mu cyumweru gishize M23 yakoze ama operation za Ngungu, za Ruzirantaka, ikayikora Kamatare, ikayikora Gasake, aho hose yakomeze gushorera ingabo z'u Burundi ndetse na FDL, Wazarendo, FARDC. So aba bantu bose bari kumwe muri no coalition yabo yarabashoreye, baragenda iramanuka ifata za Bitonga, ifata za Rumbishi, ifata za Numbi. Ngo ndi kuvuga ahantu hamwe ntiriwe njya kuvuga utuntu twose yagiye ifata, ariko hazwi harimo Numbi wayivuze, harimo Rumbishi, harimo Bitonga, iza no gufata umusozi wa Buragiza, umusozi uhatse yindi muri kiriya gice. So nyuma y'icyo gihe rero waje kubona ko M23 byaragaragaraga uhereye kuri Ngungu, muri operation yakoraga za Ngungu, mu mirwano yabaye mu mukino wabaye nk'iminsi nk'itatu mbere yuko itangira gushorera bano bantu. Hari abantu yarasaga cyane Abarundi ndetse n'Abazarendo
yabohereza, wabona ko yabayoboraga mu nzira ijya Minova, yabarasaga bahunga ikabayobora mu nzira ijya Minova, abandi bamanuka za Bitonga berekeza za Rumbishi bajya za Numbi gukomeza bajya za Nyabibwe. So rero hano byaragaragara ko M23 umukino irimo ni uwo gufata Minova, kandi gufata Minova ni inzira imwe mu nzira yo gufunga umujyi wa Goma, cyane mu bijyanye n'ingendo z'amazi kuko ntushobora kuzizera cyane, no kuba hari circulation zakorwaga zikozwe n'ingabo z'u Burundi, ingabo za Congo, aba mercenaires b'abazungu bambukaga mu bwato bava Nzuro baza baza Minova. Ariko M23 ntihagara aho ngaho, nyuma yo gufata ibyo bice bya Rumbishi Numbi yaragarutse ijya gufata n'ibindi bice, iza gufata Karungu ndetse ifunga ifunga umuhanda ubwo already umuhanda wa Sud Kivu wari umaze kuba gukatirwa. Ubwo ndavuga umuhanda uva Sud Kivu ugera za Sake cyangwa se ugera za Minova wari umaze kujya gute, wari umaze kuba gukatingwa. Noneho ikintu cyaje kubaho hano, urebye neza abantu barahunze, ndetse bifatiramo ibikoresho byinshi muri Minova, yafashe Minova ifata ibikoresho byinshi cyane mu ntambara y'iminsi ibiri yabaye. Umunsi wa mbere M23 yagarukiye aho bita Kashende, aho ngaho iraharara kubana naharwaniye aba FARDC benshi cyane n'ingabo z'u Burundi, abandi bafata amatekwa, ifata n'ibikoresho bimwe bitari byinshi nk'ibyo yafashe ku munsi wa kabiri. Icyo gihe muri iryo joro haraye FARDC yaraye ku Kivu, ariho intuza zabo za nyuma zari ziri, force za nyuma zari ziri. Hanyuma M23 nayo irahira aho ngaho Kashende, mu gitondo mu rukerera M23 iragute irababyukira, ibabyukira mu gihe hari n'ubwato bwa mbere bwari bumaze kugenda bujya Goma, bwarimo abasirikare. Ubwato bwarohamye ngira ngo abantu barabizi, bugoma abasirikare ba Congo. Ibyo ngibyo ndibaza ko tutari butindeho cyane. So irabarasa pe mu buryo bugoye cyane cyangwa se bubabaje, wenda reka mbivuge gutyo. Nuko bamwe bahungiye ku Ijwi, abandi bajya na Kitembe, ariko abakitembe bari muri transit yo kugenda bajya Nzuro. So bamwe n'abaturage bamwe baragenda. Icyaje gukurikiraho ni iki? M23 icyo gihe bwo yarimo inafata Bweramana, nduvuga ngo Minova na Bweramana byahise bivira muri rimwe, uko wumvishe M23 yafashe Bitonga gafata Karungu, umva ko deja Bweramana na Minova ntacyo bigifite. Ariko ku bantu batabizi, Bweramana na Bitonga biri muri Nord Kivu. Hanyuma nuvuga ngo mbere yo kugera Minova umaze kunyura Bweramana na Bitonga, ukabona kwinjira muri Minova wakomeza. So icyaje kubaho rero, imaze gufata Karungu, Igo uyu munsi ni kuwa kane, kuwa kabiri M23 yagize gute, yari yageze Kitembe na hari bakita n'isukirwa n'inze, yakeka bakita isukirwa, umusozi ushobora kuza ukinjira mu mazi, note kakandi kajyamo hagati. Ndabona uri hari bahinga ikawa nyinshi ni kwa Mwami. Presqu'île yara kwa Mwami, yego. Ako kantu yakagiyeho, aho kantu hagati yako, reka nze mushakire ikarita niba nyibona. Hagati y'ako kantu nayo M23 aho yari iri, harimo intera ya metero 200 ntigezeho, hagati ya Nzuro n'icyo nako kasozi ni intera ya metero 200, kuko ni 170 na zingahe. Nuvuga ngo kugira ngo ugere Nzuro, uri kubyumva Godfather? Uri kunyumva? Kumva cyane, ndakumva nguteze amatwi. Yego. So M23 rero aho hantu hagiye, warebaga mu mibare yari hari, ukareba ukibaza se M23 igiye Kitembe ahantu bita Buzi niho yari iri, wahita Buzi. So ni Buzi, nukuvuga ngo ku bantu nuvuga ngo iyo ugeze Minova, impamvu rero gufata Buzi ntabwo wafata Minova kanze ngufashe, nuvuga ngo ntabwo ushobora gufata Minova ngo wumve ko ufite umutekano kandi Buzi ihari, kuko Buzi nukuvuga ngo ni ku mazi, bivuze ngo ni ku mazi, kandi hari umuhanda uva ngaho ku mazi, hari inzu y'umwami, hari hatuye umwami, ntabwo nibuka umwami wari ariko barabahavu. Niho ntuvuga ngo amato ashobora kuva Bukavu akaza agasiga ibikoresho hariya. So ntekereza ko niyo mpamvu bagiye gufata hariya Buzi. So icyo gihe rero buri wese nkatwe dukurikirana amakuru bazaga se
M23 ubundi aba bantu ntibagiye kwihamba kwishingura kuko ureba Njuru kanze nguye kano gakarita kuri WhatsApp ugasharinge wenda ushaka kuza ukazuminga abantu badukurikiye baze kukareba kuko ureba Njuru ukabona Njuru isa nkaho iri ruguru ya Mubambiro. Mubambiro hari force nini cyane uzi ko hariho cyari ikigo ni nkambi ya gisirikare iriho Sadeke ibaho abarundi ibaho FDLR ibaho aba bose no coalition yose niho iba ukibaza rero M23 ibi bintu nibyo. So byatangiye rero baterana ibisasu ku munsi w'ejo byari ibisasu bateranaga M23 ikagitera FARDC ikagitera FARDC biteraga kuri Buzi M23 nayo ikabibajugunyira mbese wari uwo mukino. Hanyuma M23 babizi ko ifite naho iba haruguru ya za Chove ikongera nayo ikoherereza abo kuri abo hariya muri Njuro abari Kimashini kuko imbunda zabo zabaga Kimashini na Samsam bazijyanye. So icyaje kubaho rero ku munsi w'ejo M23 yahiriwe ari uwo mukino wa bombe ku yindi ariko mu by'ukuri wayibona ko abantu benshi habayeho uruhererekane rw'aya mashusho bakakwereka ngo M23 hariya bakanakwereka FARDC hariya. Ibyo bintu ukabireba ukibaza ibi bintu ubundi koko ubu birashoboka. Ni ukibaza ukuntu abantu bashobora guturana hagati yabo n'abarwanyi bose umwe arahiga undi arahiga undi bashobora guturana harimo metero 200 cyane ko urabona ko M23 yayirukankanye FARDC na coalition yabo ibageza neza aho yaririmba basanga. Ukibaza ukuntu rero barimo barebana bose abantu barakina ubyara. So byaje kurangira rero nimugoroba barangije guterana amasasu masa 12 guterana amabombi. Cyokoza wabonaga ko harimo umukino ku bantu bakurikirana bino bintu twebwe tubona ko rwose hari akantu gashobora kuba na telefone ntabwo tujya tuzifunga bimeze gutya. Byaje kugenda biterero saa 7 z'ijoro bongeye baratangira kurasa. Ubwo ndashaka kugeza kuri operation yo gufata Sake. So iko byagenze FARDC nk'ibisanzwe yatangiye kurasa no nayo M23 irabaha rero. M23 ikintu cya mbere yakoze rero yatangiye gusenya iki bazariyeri zabo ziri muri Sake kuzirasa bikoresheje yambunda iri Kitembe kuri Buzi. Ariko mbere yaho ejo ku munsi w'ejo yateye igisasu abantu ngira ngo babonye amabombe babonye uburyo abantu basharingaga video zirimo abasirikare barira bataka. Ejo yateye ikibombe gitwara abantu 120 bo muri coalition abandi babinkomere icyo ku buryo umujyi wagoma n'undi waraye mu bwoba abantu bibaza ati iki kintu ni igiki. So rero turekije icyo gibombe yateye bavuze ati harabakana. So hasa z'ijoro yewe wabo dukorana nibwo bambye bati rero meke nyine urumva ko dufite abaduha amakuru bati hano urugamba rwatangiye. So nibwo batangiye guterana bomba ariko none M23 icyo yakoze niki yibanze gusenya bazariyeri za Sake zari zifashe FARDC muri eneo zayo. Bivuze ngo M23 yabarashe kugeza ubwo byageze mu masaa 12 ngewe nari kuko ejo sinanaryamye byari mu masaa 12 abantu bakubwira ati nyamara M23 iri kujya muri Sake iri gufata Sake. So ntago nabyumvaga kuko urumva kenshi tukunze kuvuga kenshi Sake ari gihe tugwa mu mutego Sake yafashwe mu by'ukuri bikarangira M23 yisubiriye ruguru muri eneo zayo. Bibaze ko inshuro nyinshi cyane hari naho mu minsi yashize yarajigera ku isoko iraharara batuvuga tuti noneho Sake irayifata ihita yizamukira yigira gute ari nabwo FARDC yaje gutangaza ko yafashe Sake yirukankanye mu M23. Icyo gihe bavuga ko bagize ku antenne ni M23 yarageze ku isoko ikora withdraw. So icyaje kubaho nuko byageze mu masaa 9:30 igihe naringiye no kwinjira muri studio mu kiganiro cya mu gitondo namaze kubona confirm y'umwe mu bazarendo bafite force hari avuga ko batwaye bamaze gufata already bamaze kujya gute M23 yamaze kwinjira muri Sake. Ariko noneho mbaza undi muntu wundi uri mu hariya na uri mu barwana. So bibaza kwenda katari ngombwa ashobora kumvuga ariko ni source of information byari kubiho kugira ngo ngire information ziri credible.
so ndamubaza ahita we abanza no kwanga kwimbwa arambwira ati ibyo bakubwiye nibyo Miki nuko yambwiye. So gukurikirana rero ndamubwiye ariko nibyo ngenda ndashaka umbwisho cyo kandi ugira mbazo ndi kuko ndanifite nk'abantu nka batatu hariya bose barankonfaminga ko saa tayari saa 2 M23 yamaze kujya gute kwinjira yari yamaze kwinjira muri saa 2. Nageze muri studio nari ndimo nyishidikanya abantu babanje kubona mbere ko dukora tight ikiganiro twakoze twavuga ko yaba yafashe saa 2 ariko saa 2 nagize gute nabikonfirmance nibwo M23 yafashe saa 2 ariko bivuye kuki nubango ifatwa rya Minova kwanza kuva Ngungu kumanuka kugera Karungu kuza Minova kuza kugera Zabweramana kuza kwinjira Buzi na Kitembe niyo source yo kugira gute yo gukubita Sake abayifadisi nyanga benshi masaa 2 minota bararimo biruka nkabageze kuri iki kuri seserika ngira ngo amavideo benshi bayabonye nk'ababa muri groupe za Bwiza TV twabibasharinze babibonaga kurumba twabonaga amakuru buri kanya nuko byari byagenze irabirukankana kandi yagomeje gutera noneho ibibombe muri Mubambiro ku buryo force nyinshi za FRDC za Wazalendo bose bari bavuye bamaze kuva muri Sake nguko uko rero operation ya Sake yagenze ariko mu gihe tutari twagatuza tutaragera naho dutuza mu saa 4 rwose saa 4 saa 5 nibona yisoka no muri studio rwose ntaranywa n'amazi Godfather bati mu kibaya naho bigenze gutya naho bararwanye ntagira ngo ni bya bindi so ubundi batuje saa 12 n'igice saa moya nibwo mvuye hariya muki muri hariya muri kiriya kibaya aho dukunze gufatira amasho ateganye na Kanyamahoro so nibwo mvuyeyo naho rero barwanye kuva isaa 5 yari bombe ku yindi kandi barwanaga n'amasasu kuri Kanyamahoro ebe twikarenza ibisasu hejuru ya Kanyamahoro ikabijugunya za Mutaho hanyuma FARDC nayo ikabijugunya ahantu bita Ruhunda na Nyundo niho yateraga ibisasu. So mu bigaragara Ruhunda ni ku mupaka w'u Rwanda na Kongo ni isoko ricururizwa imboga nyinshi muri Ruhunda ni ku mupaka w'u Rwanda bayi not ku mupaka ni mu kibaya ariko Ruhunda iri ku mupaka isoko rya Ruhunda kandi riri ku mupaka rega n'iki kibaya na Kanyamahoro iri ku mupaka bose bari byose biri ku mupaka. So aha rero habaye ikintu bita amasasu pe ku buryo noneho M23 nayo umunsi yarashe amabombe menshi yarashije amabombe na zambunda zahitajya gikoresha yazikoresheje ku buryo ahari na twagizeho twumva ko uhagarara gukore ikiganiro kiri recorded ibyago bya bishoke twakoze live dukoresheje telefone kuko kuvuga ngo urajya imbere ya kamera n'imbunda zavugaga umvaga nta gutuza guhari bavuga hari kibombe gishobora no kuyoba kikanagira gute kikaba cyangwa kuko cyane ko nka FARDC bagezaho imbunda zabo barazizahaze hari ishyamba riri munsi ku mupaka ku mukandara w'umupaka bazerekezamo kuko ubona ko nayo M23 yaramaze kuba doginga cyangwa se kubasa nkaho bakikira iri kubarasa. So nuvuga ngo habaye urugamba narwo rutoroshye ariko ibi byose birasa bishimangira bya bindi ari Musagara yakubwiye byuko M23 ishaka gufata umujyi wa Goma. So hanyuma muri Nyiragongo naho ubwo ruhande mwe twarangije wenda ukenera kumbaza urambaza ibindi Nyiragongo mu bijyanye na cyumba byo nivyo ngivyo bahatiranya amabombe menshi ube turashaka ibifaru irashisha n'izindi mbonda ntaza amoko yazo zivuga rwose cyane iravuga ukumva umusozi wose urenda gusaduka Godfather na FARDC kandi irarasa imbundu kumva umusozi uratigise irarekura yarashishaga na ibifaru harimo BM harimo izindi mbona ntaza amoko yazo. So mu byukuri yari intambara ubona ko ni intambara nyine FARDC ishaka kwihagararaho kuko nikeneye ko M23 ya advancinga ariko amakuru ari nuko M23 yari imishaka kwa advancinga hanyuma FARDC igaharasinga forces za M23 ngo zitarengaho zari ziri kuko bombe ziteraga aho ngaho aho tureba ubireba gutya ubibona nayo M23 nayo ikagira gute ikazirenza ikazikubita ahantu bita Mutaho n'ahantu aba n'inkambi za FDLR niyo ngiyo za Kibati ibyo yazijugunyaga ubona ko yaharasingaga hari BM yari hiri inyuma ya Kibati nayo yaharasingaga. So urumva ko wari umukino nyine w'imbunda n'ama bombe. So icyaje kuba ro kindi nuko hejuru mu Kirunga ho bamaze iminsi barwana aho kugeza uyu munsi ubona ko naragira ngo abaheruka bo kuganira twabwira ko harimo forces za FDLR zimaze igihe kiri imyaka myinshi imyaka 30 bari muri kiriya Kirunga aho twanavuga ko M20 sidashobora kuvuga ngo yafata umujyi wa Goma ngo yizere ko ifite umutekano
itabasha gukontorora ikirunga full mbese 100%. kuba yagifata ikajya mu mujyi wa Goma nk'uko yabikoze muri 2012 yafashe umujyi wa Goma n'ubundi FDL zigize gute zikiri hejuru mu kirunga, ariko mu by'ukuri ubona ko nta mutekano afite ko uri mu mujyi wa Goma mu ku kirunga yakurasa. So rero ni nako ubona ko M23 isi ijya yagiye hejuru irarwana nditi irahafata na umusozi nawe uri ku kirunga hejuru, ndetse na forces zimwe za FARDC zashaka kwinjira muri za Nyamushwi na Kanyabuki irazirasa zigaruka ku kirunga ziri ku mbavu z'ikirunga. So rero mu bigaragara ikintu gisigaye muri hejuru mu kirunga hariyo FARDC na FDL, kuko FDL ifite ahandi hantu muri bita muri Gitsimba mu kirunga hejuru, babwira ko hari force zayo zikomeye cyane naho baba komando bayo baba. So aha rero ubona ko niho hantu ubona ko biriyo banarwanira uyu munsi, barwanagamo no mu birugo ko imbunda BM ya FARDC mundi yanyuzaga yari mu bice bya Kibati ikanyuza ibombe hiri inyuma ikabyohereza aho ngaho. So uko bimeze rero nuvuga ngo makuru nari mfite nimugoro nuko ubwo ngiye kugwa kuri ntuza ya Nyiragongo, nuko ibya Nyiragongo bakubwira ko imirwano naho yahinduye isura muri kiriya gice cya Nyiragongo, aho ndetse Wazalendo na FDL benshi bahunze imirwano baramanuka baza hasi muri za Rusayo bajya hari hafi ibigo bya SADC niho bagiye nyuma yuko bakubitiwe arabakubitiwe nditi baramanuka, ariko hari n'abandi mu minsi yashize barimo bataka ko M23 bagotehe za nditi. So reka rero nkubwire Nyiragukomeza nuvuga ngo barwanye Wazalendo na FDL bo bakomeje nyine kwisunga ibigo, nibyo bakomeje kwisunga ibigo byiri hafi yabo bya SADC na MONUSCO hariya muri Rusayo, ni habo barwanyi bose bakubiswe bavuye muri parike ya Virunga ahitwa ku Karak, bose bari kumanuka bisunga nyine village Karangara. Aha rero hari MONUSCO ndetse na SADC. Babwira kandi ko M23 ikomeje kwegera iyi sheferi ya Bukumu, ari nako abarwanyi bandi ndavuga aba FDL na FARDC bari kwihindura abasivili, kubera ko imirwano irimo hara mu kirunga irakomeye. Tuvuga ya Sake nka Sakizwa, ariko mu kirunga ho ni hatari Godfather. Bakubwira rero ko muri iki gihe urebye neza nyuma yuko abazalendo na FDL bakubitiye muri iki kirunga, ubona ko amashagaga y'abazalendo abantu bari Goma wenda baze kumfasha berekeye kandi ariko ndabiza mushuwa yaragabanyutse. Bya bindi wajya kubona abazalendo birukanka ku mamoto bayikata n'imbunda wapi, bamaze kubona ko ibintu biri kugenda bihinduka, babona ko M23 iri kumanukiza Nyiragongo isani ishobora guhinguka Rusayo, ishobora guhinguka mu Munigi, nigera mu Munigi dejo babyumva ko izabagize